Kaseng National Neutral People Federation NHPF nya kasih dia miklayo RTI no Chief Engineer jangka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited MEPDCL HKPD bakani ke factory kemudian umnya bahas bernihat industri diklaim sih ke electric bill nadu usnam ajasan kabaken lang yakani kepisah barok kalau ngadu sau-sau kurur tinggal. Hakaji klaim bakilat pathai kubur Presiden Jaka Seng NHPF uba Andreas Nangkendri ula ong bakat kom ka report jangka RTI na ke MPDCL kidan kumbalai pun riu klik industri haumnya ar klik industri habernihat ki klaim pasio kini ka bill kablapoi palat kumba sau-sau poin san punyau lak tingkah. Katong ko jingyo lum diktet kujongi Seng kabiadai ka RTI kabangi ngilayo mentah di abang ngilayo man yang kena RTI kabiadai kena RTI mengilayo Chief Engineer juga Eastern Zone MEPDCL kabiadai begini kebentah kalong kalong takum ini bill let's say di ini di factory di badan hapo umiam bat di badan hapo berni ini di bill let's say kene kepisah bill light kepingiau kene bill light kelapoi hadu ar klor sab kena hilang life sanajar raspa sab kendai tingkah kene ke bilai ke bayar David Tick bat ke tei ke umiam industri sengke biar tutup ke pump house untuk kan kene powerful lapang sawmill melakot cepat sanlang kendai hajar si sepak sabun tingkah sanlang 10 hajar light spark khalai tingkah kidon gini terter Hani haduk ke total amau jengki baru hai capai ar klur sab kendai lang live pesan aja raspa sab kendai tingkah kabiadai berkemiam de kabiadai pat batani ke berni apa berni kini kidon haduk ar kuarteli karkhana la niki factory baka bill jokini jadi ke bahe baka ni ke bill ke ban kong jokini sai prakash kapoi hadu arsan plur nyau pendailang riau hajar sispa ar pola jengkah kamashi kini kini ki don ki poi bet ki krul kendai kelur, nyau kelur, abang itu total lang ini baru hanya kekum ke jumlah jitet ke zongi, kapoi hadu sau kelur, san penyau lang, live kendai hajar, kendai spa, live tingkah. Kini kedai kepisah, let's say begini jumlah mensil. Dan nepreng jengki, gilek cakut, let's say kisiu tanya current bill, rekat bill kepada mensil pan. Kim Sio. Yang ni lah tahu balap pensisya ro. Lada Kim Sio yang kono. Ya kono Kim Sio hapok kat sini di ban adno. Dan kalian cumi itu keseng ni wadang ni ban pensisya. Sepi kipat ba. Ini kilong yang ini kipat ba. Misalkan yang ini kipat ba. Kinong senong, ngene senong kejongi. Lada mangi ipat ba ngim siu ye kena bill ane ngim clear ye kena bill lada kalong katno ru san spa ane si hajar ar hajar lada ngim la siu lada kalong wat hadu spa wajar ru na kaliang coba MEECL dan MESTD yang iki wan ban patno ye kalai hari balai pat ikini kibai hadu teknik lur kini ki factory badan hang ni po riboi ke jongi pekentup naduk ke miam haduk ke berni area ki kensio balai ke nakadu kada kensio ese
Kadon mo ka ika selendat. Yang pakum kata namar daki kelur. Namar kini kejingwan jo kini gi industri sini cengi hang thi atau ka dan mo kata ka benta let's say banginyok nong ne kisuan tang ban penjabok mariam lane kisuan tang ban sukujet ru ne ka ai ka kam ka baki kile yangi baki nirap yangi